Rainbow Mizo channel clear to te chubai ule voin hi February ni riat thotan ni ania khovel chanchin thar rang kan rut ko le dona ama sain nimin lama Myanmar lam thu thar hi kan thu honnan hanmang don teang news agency rang ten an puan danin Myanmar sibaiten internet anti nun thatle tak awangin protester te an pungna sain an tam hle aniti an puanga The Times of India chuan nizan janreilama khan an puan danin khopui lian bera an nei ni thrin yanguna nuai khat chuangin kongjoin sipaitan sarkarna anlak andulo zia anlan tirna sahlenin an puanga Aung San Suu Kyi le mipuin an rural tura an than sarkar an paithak nuwa inrinni velkhan internet antithia mase nimin January ni sari khan internet hi tinun anilia Myanmar khopui lianber yangun kothera mipui nuai chuangin sipaitero relna andulo zia lantirin kothera kong anzo mup mainin an puanga mun khatmaya protester te hian kong anzo lova yangun khopui mun thranga kongzo hi an huai hot ani mipui te hian mother Suu Kyi damreng ro se tin an aurola military dictatorship hi ti top nirose tin an aurol na sahlenin The Times of India chuan an puanga mipui te hian ramdang te tranpui turin an auna sabok ani NTD chuan an leader Suu Kyi an paithaka an manchu chua turin an phut thu an puanga National League of Democratic Party hruaitu le an sarkar hruaitu an man te po chua turin mipui te hian andu ti an aupui na sabok niin an soi ani tuna hian buaina lian tak an nei meka an buaina hi a hlom tran hle towa kumsang khazakua somriat pariat khan mipui ten sipaite andu lo wangin an protest towa khamitum khan mitam tak sipaite hian an kapluma tuna hian mipui pungkhom nodarnan muntren khata sipaite hian silai an metpuaka mitren khat anman to bok nin an puanga sipaite hian ka hliam emo ka hlum an nei le nei lo an puang lawa mase hetianga protest hi alen tultul chuan kumsang khazakua somriat pariat angkhan thil athlen le a hlau thonom to anin an soya an protest thom hi anasat to wangin lau thon pui na tur aom tran dewa mase protester te hian tharum thona lam anti chuak ri lawa muanom takin daudal na kongzo anaya mase sipaite hian silai an metpuak tho ani ti an puang bok tin amma poyen yangona labor union le zirlaiten yangong khopuya main rota kong anlo zo to motor khaldu ten an mani an thop ani ti lannan motor hon an medrina sabok university bulloka police ten roadblock anlo siama water canon truck pani anin chobokani antia he generation hian generation kalta ten anlo fight nakha so kandu ani antia military dictator rural na hi kandu lawa kanpom don lo antibok ani mithen khachuan sipaite hian mipui hetianga anlaka anlungoi lo rang chuan protester te vaunan le rigrap na turin mithen khat ka hlumpo an hrelo mai thainin an soibok ani nizan lama kan video kan pontak Uttarakhand ta leimin chungchanga khan nizan jinglam ani tongchu darthum thengkha chuan anla boi hlemaya The Times of India chuan khathil thenga khan mi za somsari vel anom na chin hriat lo anom mek nin an puanga mi chin hriat lo te hi an pung chhozel ria ruang pasari an la chuak to bok nin an puang ani an puan zel danin Rishi Ganga hydroelectric power project chu tlang pangatanga vur tolle ake dar hian anhol chafai vek to nin an soya Rainy village po alema kanrondang hian vur tuin chir asiam le leitolin akhu na sahlea he khuwa chengte hian tranpui anmamo hlea mase chanchuak tulam hian munhlom taka hian chanchua tumin na anla thokzela asot lo hle ni insoi ania he khuwa mi pakhat kundan sing chuan
kumsang ni som pakwa khan public interest litigation PIL kan tiang chi kha Uttarakhand High Court a alo file to heti lai hian thil fair lo takin kalpui ania environment tana thalo lutuk turin lo thonom takin thil anti thina ni atia heng thil ti dik lo tua apu hi private farm pakhat ania mase engna thok ber nge ti news agency te hian thu kan la khom lai hi chuan an la puang chiang lawa he private farm pakhat hian puak thai thil an mangna sa hle ni in apua lunglak nan an mang boka tlang hi bom mangin anti ke thina lung an la bok thina ni atia ti chuan an nom nok lung an lak na le thil dang bol hlo ta chu tuna chirdum tam tak ne na lian tawak mai rishi ganga luipuya hian an pai thina nakina helai region tan hian ala hlawm thaidon ani tin high court a hian a hlawm zia alo thlen to tin tuna chirle vur tuivotin a khu tak khuwa a cheng then khatte point rishi ganga river a hian hetiang hian nom nok an pai thin thule bom an man na satawang hian complain an lo thelu to bok ani Times of India chuan hetianga complain alu chung hian court hian engma action ala lo ni in an soibok henga wang hian hetiang chhiatna rap thak tak hi a thlen pha helaya chengte hian an ngaya nizan tila jinglam dar thumvel thlengkha chuan Mizo somsari chuangchu vurtolin anhol le tuilian le chirin avur pil anlaom ani anringa anom na chin hi anla thari lo ni in an soibok ani TOI hian expert ten anrin dan anron puan dana chuan climate in thak thleng vela Himalaya tlang pangvel hi mountain region dang ain alo chema deuh bik nia anrin thu an soya expert te thu soi hi mitam tak chuan an oi vak lo bok hetianga tlanga tanga vur khon lian lutuk tola chhiatna rap thak tak athlen chan hi helai chevel khuwa chengten an complain hi achan bulpui jok ani anring ani he thil thleng awang hian dot thu thedar alom manual boka TOI hian an puan danin Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat chuan Josima thlengin tuilian hi asang zela aron chim a hlom tia social media thu thedar omchu rumor dot thu puat chople inbum na mai ania hetiang hi athleng lowa lauthon tur anni tan aom loti apuang niin an soibok ani helaya power plant hi tapavan Vishnugat Hydel project ania megawatt zali somriat power pechuak thaitura duan ania nizan lama kan video kan soitak tanela tang takha mi engemazat an chanchuak toa tuna hian mi somthum atanga somthum pangavel tanela hian anlatanga tunnel hi he power plant tunnel lever tui alun liam vak lo nana tui kalna tura an siam nin soi ani mibo nia an soite an chan chua zel rolin mibo zat an pon hi atam tial tiala helai chevela mi te kimlo an hriat bel zel nin alangani chan chua na hi nizan zan khuwa khan an thok renga mase na aso thailo hlea mi pasari thi anom toa an hriat chian thaijina Mizo somsari vel jinglam dar thum thlengvel khachuan an la muzo lo ani mithiam ten engwanga hetiang vur hi tolwak nge ani anjir chiang ve mek boka minute tinin update omdeu ranga tukin lama hian chuan mi an la mu lo le thiza thi adanglam le viau to mai thai bok ani India today chuan Indian Air Force 10 tha anla ka tanga alandanin Dauli Ganga le Rishi Ganga te power plant te hi avain anol chene hlenin an puanga Indian Air Force te hian bridge pani po anol bowek nin an soibok India today hian ruang som an la chuak to nin an puang ve thungbok ani US lam lohoi zoila Donald Trump Impeachment-Vurin an la boi hlea putrama hi Oval Office achua san nuwa po an la zui na sa hlea ain ven angai ta hiala lawyer anai sa te adu khoblo deuh nge pahni dang alak bellea tuna hian impeachment hi senate soiho ani chuan
khwale tui pangai ve mai laka Senate in impeachment hearing le vote anla ka wanga kinglet turin anin buat saina sa hlea hetiang dan hi US a hian man theina dan pakhat ma awm lo ani ti an soi boka khwale tui pangai te hi tu main an impeach ngai lowa dan lova mimal beina sarkar ain rolani chuan Scotta sa an kinglet donani ti an puanga Senate Majority Leader Nina McConnellan ahlan tak Senate Majority Leader Thar Chuck Schumer chu danlawa Senate kai hruaya puin an king donani ti an puang boka adan themi te hian putama hi ven him tumin ma an lanasa ani deuh bera hetianga ven him angai tamai hi ama thlop tu te an thinrim hlea Republican Senator Kentucky atanga thantlin Ron Paul chuan Democrat te hian impeachment hi a hlotlin beisei lo lo mai ro se Senate po soihawila ahlim tha kan mutoa chance engma an nei lo zero chance ani atia thu a soinuala athu soitlang puya chuan impeachment trial akhan US Constitution nen ain millawa dan kala thilti na ani tin mi somli panga in vote an pea mi somnga panga chawin dananga angaya chungmi ta chu Democrat hole Republican mi apo chhiartlak lo mitlem te te chaw anni atia impeachment hi Senate hian angai tua vote lak ani chuan impeachment thop zonga Republican mi vote petu te hian anla pele ani chuan party te kuta an oma anma ni state GOP hruaitu ten an pai thaturani atibok nimina Fox News in ankomna he thu hi asoya tichuan Senate hian Democrat hian putrama impeach tur hian vote atlembera somruk pasari anmu angaya Senator somnga chaw anneya anhlotling thei ani ngai chuan local Republican Party chapter aniang atibok tin khangmi te khan thlop zui ma se antan somruk pasari hi mungaina awm tolowa tuman midang chuan kan thlop don lowa Nancy Pelosi hian putrama hi voihni impeach atumna ani towa alho chamle dona ama ain timual pho mai ani amual pho thui main he thil hi nuk kirle thoi se aming thajokin kabai seini atibok impeachment hi Senate thlenglo turin vaukhana le ngenna kodlama putrama lawyer ten anthen towa Senate hian ansoi ho chuan choble chilin thu boi hi antinung ngal don aniti anpong ve boka US Supreme Court in state pathum thu boi angai tuale don boka online chai nokri viawa New York lamatranga Democrat election lawyer in thu boi athenla anlangai tu dulo boka an Trump chung jong hian thu boi siam reng hun an mangang ti po ahlom ta Iran la chuan mani kan video kan soyang khan US hian imdrem na adu chuan Iran min khrek na hi ati top phot turani an lo lati ve chen reng boka pubaya hi chu an zuam deuh chu ang viawani ole tuntrumatan chuan kan du tok le phot anga Rainbow Mizo channel melo thir sakawangin lom thu kan soya chanchin thar dang nen kanin tong le thau donia clear tu zong te voin hun man nuam thau ule